future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. Anguvusele mbukeli kulohlelo lelikhulu eSwatini kanzile ukuvusela kokwe nguye umuntu longodumane nguMagman wakamahlela sibongo suka khona ke ehlangothini lekuchumana kanye netekuthengisa khona kaDlandongeni sivusele the beautiful kingdom of eSwatini kanzi nje singena kulohlelo ke mbukeli ngihamba naye lapha ke umlangeni ngiyacela Nkosi ukuthi nawe uvusele kumbukeli ehlelweni. Ngibonge Mcango, ngibonge kubabukela emakhaya lokuvusela njengoba sayashida uMcango ngoyempendulo wakaDlamini nami ngisuka khona eDlandongeni etiko la compliance lokusho ukuthi singasho ukuthi litiko lete bahloli Mcango. Njengoba senginjalo ke mbukeli nangu umnyaka ke Nkosi ngiyakhumbula naseminyakeni lophelile sasiyikhuluma lenzaba lena sikhuluma kiwo emalunga eDlandongeni kungasiwe emalunga eDlandongeni kuphela nemaswati ongana kuthi uma kuphela umnyaka Nkosi kuvamile ukuthi kube busy kakhulu ke eveni ubone ukuthi nakhatha lokho mhlambe sekwaba nabo covid nyalo kepha cishe ngathi sekuyangiba ngcono Nkosi ngoba nasemasonveni sesiyaya ubone vele ukuthi impela nale masonveni kuyiwa khona kuba lemaphathi lapha Nkosi kudla ama beetroot nemasaladi ke lapha sayikhuluma lenzaba naseminyakeni lophele ukuthi kubalekile ukuthi kusathengwa leto dinanzinanzi leto Nkosi emalunga nemaswati ongana akhumbule konga Nkosi singakangene ehlweni namhla noma enzabena namhla ingabe ungaphala uthini kuleyo. Ngibonge Mcango vele njengoba usho it's the time of the year sito approach ifestive Mcango whereby abantu bafuna imali Mcango lapha nalapha kungaba nje ukukhuthata emalungeni eDlandongeni ukuthi bathi badla phela babekile Mcango ngoba nawo na 2022 umnyaka itabithi ngeka leyo mali utawukhanza ukuthi abantu nabanye basangaka qualify nequalify kuze ukuthi batothola iDlandongeni sebayeda batoshaya imali Mcango batofuna leto imali ngoba imali ade kaphatheki kahle ngefestive ngoba nje kuyakhuthata nekunxusa emalunga ethu ukuthi athi adla Mcango abe ade ukuthi manje ke neminyaka lotako uyalandzela Mcango teto imali titabe titsingeka. Kunjalo ke mbukeli labatiko ke lapha ke eMbabane kunesakhiwo seDlandongeni kuthiwa ke kusedlana ubeka building lapho ke kwavele kushuko naloko ukuthi emaswati akathi adla abeka kepha ke asikho sitake sikhulume sesijakele kibo bo Christmas lenzaba leyo ke Nkosi siyathi Nkosi sike sabona lapha inzaba lebuta maswati la ngathi manengana ayibuda lenzaba lena yekubhadalika kweDlandongeni ngathi kuvati ngucuko letikhulunywako lapha Nkosi ukuthi kutaba ingucuko etbakhona eminyakeni lotako ingabe ungasilamulela uthini kulenzaba leyo. Ngibonge Mcango ngaba nje kubathatha through balaleli babukele emakhaya ukuthi iDlandongeni libhadaleka kanjani lokusho ukuthi njalo ngeminyaka Mcango ngoba thina siphethwe ka labor Mcango and social security lokusho ukuthi ministry ya labor in consultation with the ministry ka finance bahlala phansi Mcango ba determine kuthi iDlandongeni litabe libalelwa kuliphi iwage rate lokusho ukuthi ke nga 2022 nje Mcango sekureviewiwe sekubuketiwe ukuthi manje sekutabe kubalelwa ku 3300 emalangeni lokusho ukuthi sesiyasuka ngoba nyalo besibalela nyalo nga 2021 sibalela ku 3100 lokusho ukuthi wonke umuntu lohola 3100 and above ubanjelwa 155 nemcashi kanjalo afake 155 kwende 310 lokusho ukuthi ke nasicala as of January 2022 Mcango ireviewiwe leyo wage rate kwabuketwa ke kwathiwa iDlandongeni selitawubalelwa ku 3300 lokusho ukuthi wonke umuntu lohola 3300 and above utobanjelwa 165 emalangeni nemcashi naye kanjalo afake 165 kwende 310 maximum statutory contribution for year 2022 Mcango.
Ingabe lapha endzabeni yekubala ke Nkosi sike sive lapha uthole ukuthi kuba nemaswati la uthola ukuthi ke kona Nkosi ahola imali lengasi incane ke Nkosi kunalento ibalile lapha labo 3300 wabalako lapha labanye baze bathi bude ukuthi njengoba le mali mabayibuka incane Nkosi vele ingabe ke bona kuyaye bese kuthiwane kibo ingabe bona kuthiwa njengoba ke bahola imali encane abangalibhadali noma bangabanjwa edlandlongeni na. Ngibonge Mcanco bese ngishiya njengoba bese kuyi-common practice bengicabanga ukuthi sitawu-aplya kona lo wephana-ke kungaba kukhumbuta kubabukela emakhaya ukuthi lo below loko lesenkoshito Mcanco kuba ngu-5% emholweni nemcashi afake 5% such that edlelandlongeni kodwa imali lengu-10% walele holo. Ngidawubekisa umuntu uhola 2000 Mcanco. Lokusho ukuthi ubelow lo 3300 engikhuluma ngawo for 2022 noma-ke ubelow lo 3100 lengikhuluma ngawo for 2021. Lokusho ukuthi umcashi lapho kubhekeke ukuthi abambe 100 emalangeni lokungu-5% walelo holo naye aphindze futhi afake 100 emalangeni lokungu-5% lokutawenda ukuthi kube 200 emalangeni edlelandlongeni Mcanco. Sitawuphitse ke sikhumbutane ngayo lenzaba lena ke uma sicala lapha ke January eminyakeni lotako ke mbukeli uma ngabe ushekile ungakhalali kakhulu ngoba nenombolo statishiya lapha lo ngakhona kusukude khona ngoba namhlanje Nkosi sinangena lapha embutweni iminingi lembuto lengiyibonako lapha Nkosi abuta ke emalunga edlandlongeni ngako ngenxa isikhathi ngicela Nkosi ukuthi sivele siyifunze ke lembuto khona ukuthi emaswati ke waphendvula liyabuda lapha ilunga lithi baphathi angenivusele ke kadlandlongeni lapha ke nginembuto mina singcinca emahhovisi enu size sithube solo ke singasidakali lapha ke asisidakali thina mina lapha ngake ngabanjwa kadlandlongeni kusukela nga-2007 indzaba yami ke ngayibika solo kangisidakali kadlandlongeni lo mlungu soze uvalile ngicela kubuta ukuthi njengoba ke lenzaba yami sisehlethe isikhathi esingaka ngisitala kanjani Nkosi. Ngibonge Mcanco kungaba kucala nje kuxolisa emalungeni Mcanco tindzaba temalunga titsina tifika edlelandlongeni asitibeki Mcanco suke sitisebenta ka compliance tisenjetwa khona itiko la ka compliance la ngikhona khona Mcanco kungaba nje kuxolisa ilungeni lana ukuthi alikasidakali kuze kube kunyalo but lesikwendako Mcanco siyilandzelele indzaba yawo emalunga siba approach bacashi unfortunately ngabe seavalile lo mcashi kanti uvale akweleta ikhona iprocedure lento kako Mcanco ngoba phela kuze kuthi business kuthiwe seyivalile ayisasebenzi kumele kwendwe ama processes lathite lokufaka ekhathi bo liquidation lokusho ukuthi nangabe iya liquidate leyo ngapani nathi sidlelandlongeni siyakhona ku submit but ke kune procedure noma ke kubekwa ilist ukuthi manje ke kucala bubani kanjani kude kuthi kuhambeke kahle Mcanco ngaba nje kuxolisa ilungeni nangabe lingasidakale futhi naso office lethu Mcanco tikhona debits Mcanco uyakhona ukuthi edlelandlongeni uchubekele phambili nangabe uyabona ukuthi indzaba yakho soluyayiletha Dlamini akakusidi impendulo so impendulo kukhona la phethwe khona uyachubeka nje Mcanco ukuze ukuthi indzaba yakho iphele Mcanco. Mhlambe singakendluli kuleyo Nkosi ngibuka lesikhathi lapha ubale umnyaka kusi 2007 labanye ke laba buyahlelo lapha ngentike bebasengakatwa nekudalwa ngoba kunema 2000 yalo Nkosi lapha ufaka ukuthi nawo ke sangene technology lapha abukela ke bomabona kuze mangibuka ke lo 2007 ke Nkosi kuze kube nginyalo ingabe vele kude ukuthi siwanite sithombe lamalunga edlandlongeni ukuthi kuyaye kusasa isikhathi singanani Nkosi naku ngiyampota noma ngiyambika umcashi lapha ukuthi umcashi wami akalibambi lidlandlongeni noma ke mhlambe uyalibamba lapha kimi kepha ke alifiki lapha kufanele ukuthi lifike khona ingabe vele Nkosi kuyente kanti thathe iminyaka kuze kwendlule mhlambe eminyakeni elishumi solindzaba yami ingakhona ukuthi isombululeke Nkosi. Ngibonge Mcanco kunema processes leso sebenzisako ka compliance Mcanco nangabe si approach abacashi noma ke nasidila ngaleti indzaba tema queries emalunga indzaba yekucala nendzaba yesibili angeke dizetifana nema approaches akhona nalokuba complex kodwa angeke kuze kufanane Mcanco lokusho ukuthi indzaba nayifikile nje edlelandlongeni siyayithatha siyilandzelele noma ke sishayelele ilunga sifune i-further information asinikete information ngemcashi kahle sim approach umcashi sihambe naye tigaba Mcanco kuze kufike la sifika khona etinkantolo ngenhlanhla lembi ke nase ifike enkantolo indzaba seside i-control thina ka compliance over yona ngoba bese kuleyo mcashi lokhu luphathekako wakha sivumelwano nenkantolo ukuthi imali utayibhadala kanjani unfortunately nangabe velele ngapha nayigcine iyacollapse ngetizathu letitsite Mcanco kude nasilesingabe sesiyakwenda but bese ke sesirelya kuyo le procedure lengishito ye liquidation ukuthi nasi sifayilishe ukuthi imali yemalunga ibhadaleke Mcanco.
Asiselo omnye umbuto ke lapha ke umbuto lomnye ke uyavusela ke lapha ke noma ke umbukeli uthi ke angivusele lapha ke Nkosi lapha ke ngiyayithola ke lemiyado ecingweni lami lesho ukuthi banjiwe ke eDlandvongeni manje ke angiyitholi yonke lemiyado njalo ke ngenyanga Nkosi ngicela ukuthi singabe kwentiwa yini lokho. Bonge Mgcangco besikuwo umkhankaso woku-collecta information yemalunga ufaka ekhathi ama-cellphones. Siyajabula nje nangabe lamanye amalunga ayasho ukuthi manje ke sayayithola leyo milayeto Mgcangco. Sidlela Ndvongeni ke thina sirelaya kule information lesiniketwa ngumcashi Mgcangco. Lokusho ukuthi i-responsibility yemcashi kuthi nakagcwalisa leli form lethu electronic NPF 200 form afake yonke le mininingwane netinombolo amake sure ukuthi ti-correct. So long as inombolo i-correct afakiwe Mgcangco kude sizathu lesingenda ukuthi angakutholi lo mlayeto kungaba nje ukuthi aphinze futhi achumane nemcashi wakhe amnikete leyo nombolo umcashi la isebenzisako utawungena umlayeto Mgcangco. Asesibude ke Nkosi lapha ekutheni mhlambe kulabo bothrosi bacashi labasha Nkosi basengakakwadi kahle lokho lesikhuluma ngako uke uchazele kahle lapha ekutheni le nombolo lena lokhuluma ngayo Nkosi kuze kuthi ifike lapha emahhovisi eDlandvongeni ingabe ihamba kanjani ngoba labanye nje ngibabone babhala bathi nayo inombolo yami ngicela ukuthi nisale nesiqiniseko ukuthi nami ngiyawuthola ke umlayeto bathi faka labo WhatsApp Nkosi labanye ubone ukuthi vele kusasenginingi lokufuna ukuthi mhlambe kwateke ekutheni le nombolo kuze ifike lapha emahhovisi eDlandvongeni yini ichazele kuna lidlale ikakhulu kade ngumcashi kunasiqiniseko ukuthi ifika kahle Nkosi. Ngibonge Mgcangco lokusho ukuthi akusumcashi kuphela lokumele adlale inzima lethide la. Le nzima icala ukudlalwa Mgcangco nguleli lunga lithatha le initiative liya kumcashi lifike limniketa inombolo yelicingo lesebentako Mgcangco. Kungaba kugcizelela njengoba bese ngishito before ukuthi manje ke le information yemalunga eDlandvongeni ifika through umcashi. Lokusho ukuthi thina le electronic NPF 200 form siyisendela lo mcashi. Lo mcashi kubhekeke ukuthi abuke kuleyo nyanga leyo ukuthi abantu labasebentako unangu nanangu ID number nayi uhola imali lengaka afake kahle kuma columns statutory contribution ngabe khona supplementako afake supplement bese ke Mgcangco so ufaka nale nombolo yecingo because ikhona le column la ufaka khona le nombolo yecingo yalelo lunga. Futhi le lunga kumele linikete umcashi inombolo yecingo umcashi ayicaptureishe abese ke so yasenda ku accounts@enpf.co.za ngaleyo ndlela utabe so submitile Mgcangco konke kutawuhamba kahle. Awehamba kanjalo ke mbukeli kanzi ke ngicabanga sesike nyalo ukuthi siyogeza tandla lapha ngithemba usujovile ke Nkosi le COVID lapha kepha ngasujovile kumlangeni lapha sitawugeza tandla ke lapha sithi ne sanitizer la kahle lapha ke mbukeli bese siyabuya sachuba nehlelo. Angiphize ngokumukele ke mbukeli kulohlelo ke lelikhulu ke likhulu mbamba vele lehlelo ke mbukeli ngoba lehlelo leli Nkosi libukela abantu labasha libukele bogogo libukele onke ama age groups even naseSwatini ngoba lihlelo lelithinza eMaswati lapho khona sikhosatha khona eMaswati ukuthi ke eMaswati ke mbukeli akweMaswati lalicabangela elikusasa njengoba ke uyiva nengoma eDlandvongeni lapha lemnanzi ithi your future your life kanzi ke uma ngabe usenza kusivulela solodlisena lapha ke umntula ngudumane unaye ke lapha ke umlangeni sibuka ke imbuto ke Nkosi lapha libhalwa ke malunga eDlandvongeni lapho khona bafuna ukuthi ubacacisele khona sibaphethe impendulo. Sachuba nembuto ke mbukeli umbuto lo khona lo ngenako lapha uthi ke lona ke Nkosi ubuta umbuto lo ngathi ubalekile Nkosi usufuna kwati ukuthi uma ngabe uhola 2000 emsebentini shothi bese umcashi wakhe nqa mhlambe yekuba lukhuni kwestimo nje uba sibona si-economy nje kulamalanga ikabi bese ke umcashi uyacela ukuthi ngenxa yesimo lesikhona ngicela ukuthi imali ngikunikete 1000 kenyalo ngidabiye ngikunikete lelenye imali mangabe simo sesibukile kahle uyabuta ukuthi ngabe leDlandvongeni libalwa kiphi imali ngoba lapha abacasha nabona bavumelana ukuthi umcashi utamineta 2000 kepha ngenxa yesimo sesikhona umcashi uyacela ukuthi amkwenete ukucela ukuthi amholele kulenyanga lena 1000 libalwa kanjani iDlandvongeni kufuna silifike lapho kwenkosi. Ngibonge Mgcangco njengoba besikhulumile kusho ukuthi umbukeli lana beka
bekasisensa vele mcangco ngoba sikhulumile lana lokusho ukuthi lidlelandlongeni litawubalelwa kule mali mcangco lesithi i-basic pay lokusho ukuthi kule mali linavumelana ngayo nemcashi ukuthi manje ke nitawuniketana yona langabe nje umholo wakho ngo-2000 lokusho ukuthi idlelandlongeni lakho lelitawubanjwa kumele kube nge-100 emalangeni nemcashi afake 100 emalangeni kwente 200 emalangeni imali kumele ukuthi ide edlelandlongeni ngoba phela akuka-adjustwa emaholo lana ukuthi seku-adjustiwe like officially ne-documentation lethi seku-adjustiwe ukuthi imiholo lakhona nyalo going forward is because of COVID noma ke because of timo letithide sengu-1000 emalangeni so ngaleyo ndlela bekutawuda 100 emalangeni 50-50 but nyalo ngoba benta i-arrangement yekukweletana ukuthi ngakubhadala lelinye but kwanyalo bamba nangu-1000 lokusho ukuthi imali solo ime njalo mcangco u10% wa 2000 lokungu200 emalangeni. Ingabe ke Nkosi lapha ngoba soyayibuka le mali ikakhulukazi seyiluholo kimi lenyanga lena lokuthi angeke kusangilimata mina mangabe itawubalwa yonke kule mali lena mhlambe la ngikweneta yona ngoba le mali seyangafiki kimi Nkosi imali la ngikwente yona umcashi kepha nyalo sekufuna siphume kule holo leli la ibamba kolami lelo holo leli ngasilo Nkosi ngenca mhlambe yekucela kwakhe kusingabe lokho bese sekamlimata ni mhlambe lona lothula ukuthi ulunga ledlandlongeni Nkosi. Ngibonge mcangco kungamlimata ngaleso sikhashana leso kodwa ke angithi njengoba ashido umcashi lana ukuthi ngicela ukukuniketa 1000 ngitawuphinza futhi ngikunikete lo 1000 lomunye mcangco lokusho ukuthi imholo wakho nje wena lo documented noma ke lo semthethweni ngo2000 emalangeni lokusho ukuthi nakwentiwa lawo ma returns noma ke kwentiwa leto tinto lekumele tite edlelandlongeni kumele mcangco tite tisitshengisa a true reflection of what is happening ngale. Ngiyavusela ke emahhovisi lamakhulu ke edlandlongeni lapha ke ngicela kubuta ukuthi ngenta njani ke mangabe umcashi uthatha yonke kimi le mali lekufanele ukuthi ifakwe nguye aphunze futhi ayithathe lapha emholweni wami ningistana kanjani nidlandlongeni. Kumelula mcangco sihlale sishumayela njalo akahlabe umkhosi mcangco abheke khona emahhovisi edlelandlongeni noma ashayele leyo nombolo abike isikhalo sakhe batayilandzelela baka compliance mina ngabe kudzinga ukuthi ubike wendiwe education kutahamba ke wendiwe education umcashi ukhanza ukuthi akade vele ukuthi kumele ende njani noma ke nangabe kusho ukuthi uphula umthetho acondziswe abuyiswe emthethweni mcangco athathe ingcenye naye afake ingcenye ide seyihlangene mcangco. Kwente kanjani Nkosi ngoba phela kufanele silapha bengisolo ngilimala mina mhlambe le nto lena uyende kwaba mahlandla solo angiboni mina lapha sengize ngiva lapha idlandlongeni liyafunza ngisingiyabona ukuthi hawu yathi lemcashi naye ufuna afake incane yakhe kepha solo iphuma lapha kimi yonke le mali kwente kanjani ke Nkosi mhlambe mangabe sekubonakele lokho ngiyakhona yini ukuthi umcashi vele ayilethe le yakami imali basolo phela angithathela yona ngalokungekho emthethweni Nkosi ibuye le mali kimi ngikhona ukuthi ngibone ukuthi ngenda njani ngayo. Ngibonge mcangco sikutaba sekukhulumisaneni kwedlelandlongeni nemcashi noma ke naleso sisebenzi lesiphatheka komcangco ngoba le order iyakubeka ngalokusobala mcangco ukuthi manje ke ku overdeductor ngoba phela lana kusho ukuthi umcashi so overdeductile mcangco nangabe nje kusho ukuthi lilunga belihola 3000 selithathelwe kakhulu nangabe kusho ukuthi wonke lo 300 sophume ngakuwe mcangco kanti phela bekumele ukuthi kukhokhwe 150 nemcashi afake 150 sekwendeke bucala lokumele ukuthi bucorrecteke mcangco indlela ke leti correcta le mistake lena dinga abadingi ngaba ukusihlalisane phansi nemcashi simchazele ama obligations akhe kwindiwe sivumelwano nalo lilunga mcangco kube khona ukuthi kulungiseke lokubonakala. Siyavusela ke emahhovisi edlandlongeni lapha mina ngicela kubuta ukuthi uma ngabe ke umcashi ke usemuva ngikubhadala kwedlandlongeni uyabe kusakuthi usemva ngeminyaka ingabe bese sekwente kanjani ke dindalo Nkosi leti lekufuna silithole lunga leli ledlandlongeni. Sibonge mcangco umbuto lomuhle lokusho ukuthi lokwentekako nangabe le mali ingena mcangco lokusho ukuthi thina sidlelandlongeni siyitreata as ite ngalesikhathi lokumele ukuthi ifike ngaso lokusho ukuthi lilunga alithinzi bedeka indzawo indalo yalo ilithola njengoba injalo mcangco ibalelwe kahle sibese ke thina sesibonana nemcashi ngoba phela so uphutile kuyiletha le mali ngakho nje sichacha nema penalties mcangco kona lokho to discourage ukuthi bacashi baphute kuletha imali otherwise lilunga kude la lithinzi bedeka khona imali yalo ithola njengoba injalo nendalo. Uyakhala lona Nkosi ngicanga ukuthi cacisela kahle ke lapha Nkosi ngoba uthi usebenza ecar wash makasebenza ecar wash uthi uva buhlungu ngoba yena kuswela sebenza le car wash uzokubhala amagama labuhlungu lapha ukuthi ushaya amakhata lapha makawashaya imoto ke Nkosi ukuthi ke kwente kanjani lapho ngoba uthi kuswela sebenza yena kude imali idlandlongeni lebanjwako
ukuthi ngabe Nkosi sicale nje ngekuthi vele emakhawashi kufanele ukuthi abhadele idlandlongeni bese uyasichazela Nkosi usite lona lolunga ukuthi uma ngabe ke kufanele semakhawashi abhadele idlandlongeni usidala kanjani ke lona lokho trust uyasebenza ekhawashi kepha solokude imali lebhadala yakhe idlandlongeni. Bonke Mcango lokusho ukuthi Mcango umthetho wedlandlongeni uthi wonke umuntu onebhizinisi kangwane locashe eMaswati kumele ukuthi abhalise idlandlongeni abhadalele abantu abasebentako. Lokusho ukuthi nekhawashi engiyo ibhizinisi lethinga documents lathide nangabe icashe eMaswati Mcango kumele ukuthi ibhalise ibabhadalele labo bantu labo. Ngibuye kule part yesibili Mcango yembuto wakho njengoba besikhulumile before nangabe sikhona sikhalo Mcango ikhona inombolo yamahala batawushaya through call center Mcango basithathe isikhalo basibukete ukuthi singakuphi bese bayamniketa loyo compliance officer lo bese ke uyakhona kuyilandzelela indzaba lokhona lungakusitakala Mcango. Ngithemba ke nebana abaningi bemakhawashi ke bayiva lenzaba lena ukuthi mangabe nje noma unekhawashi mhlambe ungasibayela lamabhizinisi langazimancane Nkosi labanye bavamile ukuthi bawubukele phansi mangabe unawo Nkosi la walobona ukuthi mancane kepha afanele isabhadele idlandlongeni ngoba labanye bangathi ngoba ngokucashile nje ngibekise ukuthi i-tuck shop athi uma ngikucashe ukuthi usebene tuck shop mhlambe kude ukuthi ngibhekile ngumcashi lapho ukuthi ngilibhadale idlandlongeni Nkosi. Noma ngabe ibhizinisi Mcango incane kanganani sihamba siyofika ngisho nasekhathi egrocery Mcango lokusho ukuthi nangabe usebenta kuphela inyanga uhola kumele ukuthi umcashi wakho abhalise akubhadalele idlandlongeni. Ngiyavusela ke lapha emahhovisi edlandlongeni lapha mina ngisebenta ke kuGatsa ubhalile ke ukuthi watchman kulesinye ke sikolo uyalibhala iholo lakhe Nkosi lapha ngendlela libhale ngalo uthi ke 1573 emalangeni iholo lakhe leli uyabuta ke ukuthi ke njengoba ke ahola imali lengaka ukhala ngekuthi nalena la wasebenza khona ke abane kodwa ama-payslip ufuna kwati ke lona la uhola 1573 kuthi imali yakhe idlandlongeni ufuna sikube ngimalini Nkosi. Bonke Mcango sitawubila futhi emuva njengoba besolo siyikhulumisa 1573 lokusho ukuthi kuba ngu10% walelo holo ngoba phela isengakafiki le maximum lebesikhuluma ngayo lokusho ukuthi ngu5% abatamthatha emholweni nemcashi afake 5% bese sekuda 10% walelo holo lelo Mcango. Lona ke Nkosi ukhala ngekuthi walahlwa ngababo wakhe seyihlukahlukile ke lena walahlwa ngababo wakhe noma washona babo wakhe umnyaka la ubhayela lapha kuthi 1999 ucela kubuta ukuthi ngabe bangayithwa kanjani idlandlongeni ngoba lapha umndeni wasasatonke ke timbepha lekubonakala ukuthi idababo wakhe lapha sathi kusida hamba tayaphi timbepha Nkosi ucela kubuta ukuthi uyakhona ngisitakala. Uyasitakala Mcango nangabe shothi nje sikhuluma ngetindzaba tebantu lasebandlule emhlabeni uyakhona kusitakala na udane proof ukuthi loyo muntu loyo sewendlule emhlabeni iproof ke lekhona i-death certificate bese udana lo lipass ngeva ukuthi into esetalahleka noma sekwendekani Mcango uyakhona ukuthi uye emphakathini Mcango lela kutalwa khona babe bayafika bayabhala bayaconfirm emphakathini ukuthi bayamati babe vele watalelwa lana noma wakhulela lana waze washona bayakhona ke ukuthi bakubhalele leyo ncwadi leyo uthatha umgijimi ekhona ukuthi nekuma BMDs nokwakha leto certificate ngoba vele edlandlongeni Mcango kuze phela ukuthi sibe nathi nesiciniseko ukuthi manje ke le mali lena yemuntu lososhonile noma lo muntu akasekho emhlabeni kumele kube naleso sifakazelo leso lesita in a form of inhlanhla lembe i-death certificate phela tawuthingeka ukuthi lama documents atholakala Mcango. Sengaba kungonje lapho mbukeli kukhuta umwalo omubi ngoba lokhu umwalo omubi lesihlela sikhuluma ngawo ekutheni lapha ke mangabe vele kuyabonakala ukuthi akusuwe lo kufanele ukuthi utfwe idlandlongeni ungabese phela soba nenhlitiyo lembi lapha so asatimbe bhatonke wena mhlambe labanye bathi shisa labanye bathi lahla niketha labantu ke lapho labafanele ke kuthule ukuthi eMaswati akhona isitakala ke lapha kwembukeli ngoba mangabe sothi igodle nje letimbepha ungabe vele kusekuyina ngikwadi Nkosi ukuthi kusekuyindlo ngoba noma ungathi igodle noma ungentani le mali ngeke bese seyitha lapha kuwe labo labafanele kufanele ukuthi kube ngibo labafa le mali khona nesi ibaside ngoba isuke kufana nalwanje lokhalako lapha imali emtalo wakhe ngakho kumcwa ukuthi imindeni noma ngabe mhlambe ayiboni ngasolinye kepha ke akumane kuviwane lapha kuphume itimbepha khona ukuthi le mali leyo ihambe yositalo lofanele Nkosi mhlambe ungaphawuli noma mangasingavala ihlelo ungaphawula lokho bese siyavalelisa. Ngibonge Mcango vele sidlela ndongeni ithini si relaya kuyo lama families
even noma ngabe le tin paper setikhona mcangco sekwenziwa lawo ma claims sirelaya kiwo lama families because phela ngibola batiko ukuthi umufi nje ngoba kuthatha imali yemuntu lo washona kunetigaba lekuhamba ukuthi tilandzeleke mcangco lokusho ukuthi sirelaya kiwo ngaba nje ukukhuthata umoya ukuthi sisebenzisane nabo bantu basendlunkulu mcangco sikhulumeni iqiniso nangabe nje lilunga liyashona lana lena nkosikazi singabe sesiyakufihla sithi manje bekede umfati nebantwana bekede sendele ukuthi kutokhona ukuthi kubenefit thina emcangco umoya nje lo muhle ngumoya wekhola ukuthi sithi sebenteni kahle letinto leti ngekwethembeka ngoba nathi sidlela ndongeni vele sithembe bona labantu bale ma communities emcangco. Kulenye indzaba nje idakade abanjwa ngasingani lapha indzaba siyayibona sibanjwe singani lapha ngilesingani ngosisibambele timpepha kanti phela noma ungasibamba usingani nje vele lapha siyayikhuluma lenye ilanga kepha ngoba uma ngabe uyi-girlfriend vele yalona lo shonile lapho ke nomthetho vele ke mbuke kuyakucitha kude longakwenda futhi kude ukuthi utakhona lo ulitfolele idlandongeni noma ukhethile noma akakhethi mangabe nje ungirlfriend awutholi lutho kepha siyayikhuluma lenye ilanga ngosicaza sibalise kumbule ehlelweni sibonge babukele emakhaya sethembe ukuthi besitakele nasikhathi sesincane emcangco sethemba ukuthi dasibukela isikhathi sitokhona kuthatha ama questions lamanengana emcangco kepha ke lo sokuvalelisa nguyempendulo wakadlamini lokufisela kubukela lokuhle ehlelweni edlanzelako ikhona inombolo ya WhatsApp loyibonayo ke lapho ke mbukeli mangabe ufuna ukusibhalela usibude lethi 79638386 nami ke ngimuntu langodumane ngithi asiphindze futhi sihlangane kulolu vule litako ngaso isikhathi esifanako #bersala lakho usale kahle.